Akşam namazının 2 rekat sünneti. Akşam namazının 2 rekat sünneti 2 qiyam, 2 irkuk, 4 secde hem 1 qagdeden tura. Qiyam takbirden soň aya göre turu. Irkuk bugülü. Secde mangayny namazlıkka tidiru. Qagda uturu. İňilik kişi niyet kılırga tiyiş. Niyet kıldım akşam namazının 2 rekat sünnetin üterge. Halisen lillahi teala. Andan soň kulların köterip, baş barmaklarının bitlerin kulak yumuşakları artlarına tidirip tekbir eyte. Allahu Ekber. Andan soň kulların bir-birsi üstüne bağlap, kindik astına koya. Şundan soň sene duası okula. Subhaneke Allahumma ve bihamdik ve tebarek esmuk ve teala cedduk ve la ilahe gayruk. Anları Fatiha suresi okula. Hem işten gine amin diyle. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Andan Qur'anның bir suresi yaki 3 kişkine ayeti yaki bir zor ayet okula. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Takbir eytile, irkukka ile, hem şol vaqtda 3 tapqır irkuk tasbih eytile. Allahu Ekber. Subhane Rabbiyel Azim. Subhane Rabbiyel Azim. Subhane Rabbiyel Azim. Irkuktan tasbih eytip qavmaga tura. Qavmada basıp turganda tasbih eytile. Basqan kilish tahmid eytile. Semi'allahu limen hamide. Rabbena ve lekel hamd. Takbir eytip secdege gite. 3 mertebe tasbih eytile. Allahu Ekber. Subhane Rabbiyel a'la. Subhane Rabbiyel a'la. Subhane Rabbiyel a'la. Takbir bilen tura hem jelsege utura. Allahu Ekber. Jelseden takbir eytip yana secdege gite. Allahu Ekber. İkinci secdede de 3 mertebe tasbih eytile. Subhane Rabbiyel a'la. Subhane Rabbiyel a'la. Subhane Rabbiyel a'la. İkinci secdeden takbir eytilip, ikinci rekatının qiyamına turula. Allahu Ekber. Kulların bir-birsi üstüne bağlap, kindik astına koya. İkinci rekatının qiyamında sana hem a'udhu uqılmay. Fatiha suresi okula hem işten gine amin eytile. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Аннан Qur'anның bir surasi yoki 3 kichkina oyati yoki bir zo'r oyat o'qila. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Takbir aytila, irkukka ila, ham shul vaqtda 3 topqir irkuk tasbih aytila. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. Irkuktan tasbih aytib qavmaga tura. Qavmada basib turganda tasbih aytila. Basqan kilish tahmid aytila. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. Takbir aytib sajdaga keta. 3 martaba tasbih aytila. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. Takbir bilan tura ham jalsaga o'tira. الله أكبر. Jalsadan takbir aytib yana sajdaga keta. الله أكبر. Ikinchi sajdada da 3 martaba tasbih aytila. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. Ikinchi sajdadan so'ng takbir aytib qag'daga o'tira. الله أكبر. Qag'dada bo'lganda boshda tashahhud, annar salovat, so'ngidan duo oyatin Rabbana o'qiy. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Шуннан башта оң тарафка, соңыннан сул тарафка сәлам бирә һәм сәлам дугасын укып дуга кыла. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
Шулай итеп, ахшам намазының 2 рәкәгать сөннәте тәмам була.